Ja sam ovdje u ime tvrtke Ulola d.o.o. Mi se bavimo proizvodnjom prirodne kozmetike. Ako bi trebalo nešto pozitivnog istaknuti kod njih, to je brand koji imaju i vizualno kako su sve to posložili. Ovo je lijepo. Je. Ovo je fakat lijepo. Ne, i to je kvalitetna posuda. Tu vidim najveći potencijal i tu ima jako dobre prednosti i mogućnosti da se od ovog biznisa napravi nešto što je super. Ono što se meni sviđa je tržište na kojem sudjeluju, za koje smatram da je vrlo velikog obujma i njihov kvalitetan proizvod ima mjesta na tom tržištu, imamo veliki segment koji možemo zagrabiti. L'Occitane radi 30-32 milijuna prihoda. Da, ne vremo se, a oni... Zašto se ne možemo mjeriti? Imamo isto lijepu ambalažu, imamo isto kvalitetan proizvod, imamo puno manju cijenu. Šta je po vašemu njihova komparativna prednost, što oni rade dobro? Oni imaju veći dizajr kod ekipe nego mi. Javili su se na projekt i žele povećati svoje poslovanje, povećati razinu prihoda, prodajne aktivnosti. Mi smo tu da pomognemo. I meni je odgovarao njihov pristup radu. Dečki su mladi, sa znanjem, tako da mi je atmosfera odmah i ležernija, a bez te nekakve ukočenosti odmah i bolje funkcioniramo, bolje razmišljamo, lakše dolazimo do nekih zajedničkih rješenja. Što je marketing za vas? Reklama, dakle, da se negdje pojavi, da neko kaže evo ja postojim. Dio koji sam ja vidio najviše se tiče prodaje i prilično nekonzistentnih aktivnosti koje imaju u marketingu i naravno u toj prodaji. Uglavnom po časopisima gdje kroz nekakve poklon pakete ili nagradne igre sudjelujemo da dobijemo gratis PR-ove. Tu je nešto gdje treba jako puno raditi i tu složiti procese da se konačno postignu malo jače rezultati. Mi kad idemo sa reklamama, idemo uglavnom sa tim općenitim reklamama da idemo na brand awareness, da uopće ljudi znaju za tu Ulolu. Mislim da ćemo napraviti dobar posao. Danas smo radili najviše na marketingu, zapravo na tom nekakvom našem lutanju po marketingu. Mislim da ćemo sad biti malo konkretni i zapravo idemo tek da sukati rukave i početi raditi. Čak nemam danas za nešto posebno istaknuti loše u financijskom pogledu, eventualno kontrola troškova marketinga i prodajnih aktivnosti, ali svakako u ovoj tvrtki će biti fokus na prodaju.